Kapasiti paling rendah yang pernah kami alami memang dekat, orang kata hampir-hampir ni tadi. So tak adalah anxiety, tapi cumanya kami tadi pagi keluar 36% je. Jadi bila sampai rumah, ni baki terakhir kami So jangan buat selalu lah. Sebenarnya tak elok untuk bateri. So daripada 8% nak ke 100 pakai wall charger dalam 6 jam lah. Itu pun kami pakai yang Tiny ni, kami pakai yang 32M, okay, dengan 7 kW. So okey lah. Tu dia naik balik 9 jam. So calculation dia akan berubah-ubah lah sebab bergantung kepada arus. Tapi yang awal tadi tu sekadar rough figure lah. Yang ni yang betul-betul punya, okay, 9 jam daripada 9% ke 10. So sekarang dalam pukul 3. So jadi dalam pukul 12 malam lah baru penuh.